murabona igihe je ndabona ubwa mbere hari hajya kuri stade cyangwa mu dukorani twese twasa nabi nta bantu bayagayaga ngo tugenda ibona yego rabari naje njya foto ihajya kandi hajya nari nambariye kwindi pantaro no kuvuga hari uwundi muntu yitambitse agashaka ko ashika ku isoko umukomisiyoneri yitambitse hagati yawe na Brarudi nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi namwe banyakubahwa mukoraniye nganda baramukije nyir'icyubahiro nje kubashingira intahe kubera nka twebwe ugwaruka mutadukoreye kugira ubuzima buhinduke natanguye gukabaka umuriyoni maze gukorana na paeje dendire bende abankubise miliyoni 40 nari mvuye ku ishuri ndabura akazi ndabati reka nororo tukuru ordinatere yaje kuno bagura hariya inyabigine Nyanzarake uhabwe nikabanga murahabona nta muntu bamutazi nyaricurahiro iyo yasanze ingurube zananiye kugaburira ndazigaburira amarebe nkayasekura nkagaburira ingurube arambara ati rero wewe kubona bari bimbiye no kugaburira amarebe ingurube wewe uzoze tuguha amafaranga ugura mu mashine uhingura ibyo by'ibitungwa ati bene muzonka amahera by'ukuri ihogo ntashobora kuri miliyoni 40 50 ijana nimumfunge urandika project wera nari hari imyaka 2 mvuye ku ishuri birananira no kunda byandika bara email banyandikiye bambara yuko namanza nkasubiramo project ngacanje ubwenge telefone Dr. Asani tinone ko mutanga formation nta kuntu je ati je nta mahera nje kubasaba nta kuntu jewe noza nkiga hanyuma nkasubiramo kwandika project nzi yuko ifise cyizere yuko nabyanditse neza acaranyemerera aturaza mugamaze kuja muri groupe nasanze byose bice biba ko inota cyarayiwe ndagura mu mashini komande ya mbere iya kabiri batanga ingurube mu bajene b'Imwaro nari ya Bururi ama ako kazi ndegera abajene none ko je finance ya payeje kandi ibyo ndabikora neza ako kazi n'umwaka ashobora ka nebo itoni cyane ukwezi itoni cyane ifaranga ugasanga bone ifise amabiringa rero ndavuga ati none iyi nyungu ndiko ndaronka nayo ndayikoresha iki kubera imodoka yakunda kungora banzimba tumanza ndagurikana actros ndayiguze ntangwa rero gutangura gukora norohewe ndavuga ati no nibi bigori ndabona birimo amafaranga abantu muri FIDA bamenye ndi komande ngabayize mari kabiri bandaguze cyane imashini karabutaka mabona isi bigori nyine shubahiro twebwe ngaha kanya kawunga muharamwumva kava mu Buganda bajya turabarusha urakora ifu y'ibigori ku buryo habira ifungura bukaza none ifu y'imimbati ni arano mudandaza ari hagati wanje nabura mudandaza kwa kundi babidusigurira bavuga babidusigurira urumva ari umudandaza ari hagati wanje uko kajya gafu urumva nagafu bahingura nk'ifarini bambe abari ndende nkazijya zisukari kajya gafu kava mu nyanzoga iwacu turagakora kandi baba rero iricubahiro ni icyizere cy'akataraboneka mwatubwiriye turifuza gukora ijoro n'umutaga turifuza gukora ijoro n'umutaga kuko bufise amakipe abiri ibigeze saa 8
iyi nigashikiza vendezeri aho nisanze n'abashira imashini ni mu bantu rero anyamakatiye residentielle hariho urugero rw'umuyaga nkuba regide zitwaramo mugabo hari abantu ajya mu quartier industriel irimo umuyaga nkuba mwinshi kandi ku buryo tuhorose ikibanza koje dukora ijoro n'umutaga nta guhagarara kubera inyamashini ihenda amasaha 28 amasaha 28 umva abakoze guhera mu gatondo bashika saa 8 vendeze abandi bagaca bakesha abandi bagaca bagaruka rero nyine n'icubahiro ubuhamya bwanje n'ubwo by'ukuri mwaduhoreye ibitangaza murabona igihe je ndabona ubwa mbere hari hajya kuri stade cyangwa mu dukorani twese basa nabi nta bantu bayagayaga ngo tugenda bibona yego rabari naje njya foto ihajya kandi hajya nari nambariye kwindi pantaro murakoze cyane bari baheza numvise ingorane ya presence ni ukuvuga hariho uwundi muntu yitambitse agashaka ko ashika ku isoko umukomisiyoneri yitambitse hagati yawe na Braludi minisitiri wa commerce gerageza abaproducteurs aribo babashikira no marché abakomisiyoneri tubirukane baza premier ministre 2020 abakomisiyoneri bari barisha ibintu gushika hata murashori nkayiwe ku isoko wewe umuntu atatse yaragiriwe inka haza nta maboko yigeze agira hageze gushora ngo nta burenganzira ufise bwo gushora ku isoko no kiretse uwo mu producteur wenyene yirondereye sawa kuko aramuhemba mugo witambika no nabo bakomisiyoneri bitambika hagati mu producteur no mu consommateur nabo nyene no kubagwanya iyo ni ngorane ya mbere igira kabiri yari ya ministre des infrastructures kugira umuntu ari ndaja kuba kamenezi gasire no kwa yabuze muri quartier industriel none bayiteganirije iki quartier industriel ni abari hakiri ama parcelle yabarekipere abantu bari bafatiye ubusa yagiye tuzoca tumubaza ministre twereke abo wahaye ama parcelle turabe igituma hatoneka parcelle Nibira ngene bukewe ukumenga ntawo bibona muri industriel hari ama parcelle kandi yabayerekipe nukubanza abo yabayahaye tubarabe ko arabagize ama industry kugira ngo iki kibazo kuva nk'ubu bwa mbere turetura prevoir yindi zone industrielle aho tuza turatangira turetura prevoir yari ubu secteur primaire yamaze gufata ibona ama minere yafashe hasigaye tugira ama industry rero aca hingura ivyo do produce hanyuma ivyo isoko tubitunganye navyo nyene muri ibi bihe turimo ayiga yagawe n'ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose kazi muri Ayiga News ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri Ayiga News mbiga wowe ufise icubaza twandikire cyangwa duhamagare kuri 6718175 turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika Ayiga News ntukikwe n'amahirwe Ayiga News gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.